Znam i ja način kako da vas zaobiđem. Treba će mi papir. Origami u Stima, da li ste nekad vidjeli to? Wow! Ostaj mi samo da obojem. Tako je bolje. Dovoljno sam zaštićena, pa sad mogu početi da crtam. Šta? Gdje je nestalo svo vreme? Moram da požurim. Nemate više vremena da vidim šta imate. Šta? Jel to banana? Pa sigurno nije longboard. Tako sam se trudila. Jess, jesi li kinula bojom? Ne, to je užasno. Wow, a to je predivno. Hvala. Odlučio sam, prvo mjesto zauzima Bella. Juhu, baš mi je drago. Uzmi svoju nagradu. Wow, super. Daj mi da probam. Skloni ruke moje. Vreme je za vožnju. Stani, stavi kacigu. Srećno. Ups, nadam se da će preživjeti.